Ja se ovdje osjećam kao domaćin, kao što reče Alen, ja sam počasni član divnog udruženja od 8. jula 2022. godine, mada sam u toku od samog osnivanja i drago mi je uvijek da vas vidim jer vidim da ste aktivni. U lipnju narednog datuma sam dobio počasno priznanje i evo sad kad sam spomenuo Liplje, prije nego što kažem nešto ovdje, reći vam nešto o Liplju i jednoj briljantnoj akciji pripadnika armije BiH na tom području o kojoj se malo zna, a smatram da je izuzetno bitno da znate. Naime, Liplje je jedno selo u južnom dijelu općine Zvornik i nalazi se na trasi koji prolazi Marš mira, ja ga zovem Put spasa ili Marš sjećanja na genocid. I u tom mjestu učesnici marša konače prvu noć. Naime, znači u lipnju 25. maja po ustaljenom receptu, pošto su srpsko-crnogorski agresor svud radili, formirali su logor u lokalnoj školi. Logor je i okolnim kućama bilo je zatočeno preko 400 civila. Strahote koje su prošli samo oni mogu da zamisle. 1. juna, znači nakon nekoliko dana, jedna djevojčica je uspjela pobjeći iz logora i dojaviti okolnim stanovnicima, odnosno borcima, šta se dešava u logoru i odlučeno je da se krene u oslobađanje logora. Heroji Kamenice potpomognuti sa gazijama iz Crske, njih oko 100, sa svega 25 pušaka. Krenuli su 2. juna u napad u oslobođenje logora. Kakve su šanse bile za oslobođenje? Najbolje svjedoče riječi Muharema Sinanovića Šiška, jednog heroja. Njega možda i znate sa televizije, veliki borac i za prava povratnika, čovjek zlatni dinar, bez oka 5 puta ranjavan, kaže, mi smo krenuli da poginemo, znajući kakvim snagama srpsko-četnici brane taj logor. U borbama koji su trajali nekoliko sati, logor je oslobođen, veliki gubici su naneseni srpsko-crnogorskom agresoru, 27 naših civila je poginulo i 3 borca, ali je logor oslobođen. I to je jedini logor koji je vojničkim putem oslobođen u toku protekle agresije. Znači, smatram da je izuzetno bitno o tom događaju se malo zna, a istorija nikako ne zna.